Hindi basta enfrenta na kamera este persona. Kanya pwede arresta el pulis alina un checkpoint de Ganban alina Calle Maria Clara and then antes madrugada. Ya prikura pa asigun eskapa este si Mark Ian Rodriguez de Mercedes usando su modified Colorado Kawasaki KMX motorsiklo. Bueno lang asigun que tiene otro mga pulis tabi siya na parameter del mentioned checkpoint. Ina su posesyon niya pwede inkunta con el un calibre 40 fusil sin papeles. Mas ya agrava pa su violación cuando encontra na su posesyon el 11 medium-sized pakete shabu que argumente para man-deliver era. Yatun pulis, ya pwede man-recover con el caliber 40. The process of investigation, ya pwede kita also man-recover con el 11 medium-sized heat-sealed apparently shabu. Asigun pa kunal jefe del Tetuan Police Station, Police Chief Inspector Elmer Acuña. Este arrestado sospechado posible envuelto na mga insidente de matanza alina Costa Este. Pero sila ta verifika pa con este na soko, donde man turn over ya sila kunal de este fusil na mention na opisina para tumabahan na ballistic examination. Este sospechado ahora detenido na celda del Tetuan Police Station y esperanzado con el eleva na korte este mga días que viene. Albert Luna, Dateline Zamboanga.